Jack message me tata. Me kura be poma me de ba me muhu da biarara. Na hu se domo twa me ho ahia na so obi antime me me maye body. Jack message me tata. Me kura be poma me de ba kewu. Ma hu se edom atwa ahia na so obi antime me. He me suru twibe me. Me ni jata na machi onipa. Me suru twibe me. Menye jata na machiri onipa hwe wohunu me no yema show wabo biri adai boni ben na waye Jack eyeresa hwe se wutiri fo amufa uti madwene so amufa ne waka no eye woda ke wohunu me abetimi abeme edi ebe nkora na menye Jack mokeka honsem Untime me wabo biri. Ushia me yema show. What a shock. Yeah. Monko Fredo bode uru ne marase edomni. Wame bode uru nchira mansai. Se omweshia omo pemia hwek. Here side. Hwe utimi fita ntia mwonkunu ebane sen ana muhunu mia obi aye shock uyema shiro ne wususu yesen kama ye na amanesa ama wohunu mia wonya ne feelings so utimi memme kewu na pemi se ye oboa he mensuru na pemi se ye oboa bisi mensuru kewu me ready meti we twemo Monkey kaka me onsem chira man sasa menye na so kiwu uhunu me wuntimi memme menye jata na machi onipa ade na wuntimi memme kiwu utimu amufa kiwu ubetimi abemme bechi ya mensem ya Menya maka Justin na mena mama di idea ashe mani mama me ho ayi hu kiwu makata men sase menchi ya onipa me ready me muhu enye me hu kiwu mi ankasa matara ne ho toro ubesu me fidie oboa unya me nyimida mama kanchero me ye aboa wo hamitua ya na me mfafo me na msoro uni mama me kanchero nya botare na hwebe